يا من عصيت الله يوما غافلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami na ginga video tano na ipsumpat tano si ko miyaw na keho saya tano si ko kayang bendingan na tano si ko mga ukit kesabapan sa kapitek na utaw si isagiyang ko to kipapantaganian ko agama Islam nagusi ko manganganin ang mga pagpapanagadun ang mga tapang wallahu subhanahu wa ta'ala. Maanagiyang ko to kaptekan agiyang ko to ginawa niyan si iku agama niyan agama Islam si iku masa kasasagadun agiyang ko to mga tapang wallahu subhanahu wa ta'ala malagi dugyang ko to tapang na si maapad si sagiyang ko to udi na si imitatalok manunumpang si iku paratian yan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala udi na si iku kipapantag niyan si iku mga tunganay niyan mga ginawa iniyan mga inipadayan si iku galabakyan udi na apian tunasan nganin apakasabapan sa katetakan na manusia si sagiyang kutwa katataguan nun na may husaytan wag yung kutwa dua si sagiyang kutwa may po sa video tano na si sagiyang kaya mababa video tano man to na ayatan din ipterus pangnin tano si ko Allah malalayon tano si ko tawfiq yan nagusi ko ilham yan sa agi tano mikuot nagyang kutwa mga galabak aron nun makatetala ko nagyang kuto ikasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala pupangnin tano pinsi ko Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagaritan no tatapangan wallah si saging kaiyamasa na napakambatuan siran wallah sa magaan sumagaan nagu ikalimu yan siran sa angkat niyan kira nagyang kuto awid akaliran nagu mga rata ginawairan si iko kapkeda kira nagyang kuto pagkababayaan niran nagu mga riski kiran wallahu subhanahu wa ta'ala tatagdan waging kaya katatagutan si saging kaya dunia na di tano mipembelag so tapang wallahu subhanahu wa ta'ala nagu ru'ub pagilaya wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang ko to titu tetak na si saging ko to agama niyan nagu paratean yan misaba perunan na benda ay mapya na suldan tano aging kaya mapipikir tano bendingan tano si saging kaya mababa oras ay ikatlo wasila kesabapan sa kapte na umanunsya si sagiyang ko to tindigyan giyang ko to betadian si iku masa akipapantag niyan si ikum barang-barang ang mga syubuhat barang-barang ang mga fitnah barang-barang ang mga eksamin wallahu subhanahu wa ta'ala na mataguro na giyang ko to akatetak na si iku kapakaisay sa asik wallahu subhanahu wa ta'ala nagugiyang kuto kapakabagron o kita taalok yan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab sa suka pa kay sa si ikwallahu subhanahu wa ta'ala katumang kedi sa swalla na skanyang buim yang adin skanyang bui di imri rizki skanyang gira-gira kulang-ulang wan ap ke din si sagyang ka iya dunia na nagina ni isa api pepuruan akapitek na uginawa o manusia naguka ke no nagyang kuto asari giyan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala naguked nagyang kuto aparatiya si wallahu subhanahu wa ta'ala sa sulang ulang wana ini tilagad wallahu subhanahu wa ta'ala si iku mga tao miyakapentang siran si sagiyang kuto masa akatataguiran si sagiyang kuto betad di mapia udina na diron tetak na agiyang kuto pamikiran niran
kabubaran pangasiran sa giyang kuto betadiran na isaw tuwalalan pagko nga agiyang kuto katatagu o manusia si isa giyang kuto o di na kapapadala magiyang kuto katutula busaw manusia si iku Allah ko kipupantag niya nun. Isa ungan yang pansi ko manusia na pagkataguro na giyang kuto kapangin sukur nagu kapterimaan yan si isa giyang kuto nganin ukuran ipagumunon wallahu subhanahu wa ta'ala si sa giyang kuto kapagintaw niyan na pagkatago sa giyang kuto ginawa niyan kagagdaman niyan sa wallahu subhanahu wa ta'ala na titikayan wallah nagu inpedayan si isa giyang kuto masa kapakang babauman yan. Kinilang rakitanwanan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kuat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agiyang kanan ay inaluitan o yang kuta kagagda mau manusia si sagiyang kuta kipagpedaan yang ku Allah subhanahu wa ta'ala atituskan yan din apa kasarig nagudi ke da si sagiyang kuto ayan yan si sagiyang kuto masa akan dudu-du agiyang kuto pamikiran yan. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kini pentag niyan ko mga kuffar Quraysh nagusi ko mga tao kasimbu talingumaan yan si sagiyang kuto masa niyan na ayat mala apa na digi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naswallah si sagiyang kuto kaged o katidaw si sa ghazwatu Tabuk na ini turun lagi yang kutu ayat apitir Allah subhanahu wa ta'ala si surat At-Taubah illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kini pentag niyan ko isa ko mga sahaba niyan amyaki lang yan o nagiyang kai katekna mukit sa kapakay sa isa asik wallahu subhanahu wa ta'ala na midi daftar sa iku Quran wallahu subhanahu wa ta'ala giyang ko taketiru Allah biyatiyatan wa aya atig wallah udin yutabang isu Muhammad sallallahu alaihi wasallam si sagiyang ko takapliw niyan kasungnya si sa ghazwatu Tabuk na saben-sabenar tibangan sekalian wallahu subhanahu wa ta'ala gunya pakawaan o mga kuffar Quraysh so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apdiyan so mga sahaba niyan namin ipagpadayan so Abu Bakar radhiyallahu anhu si sagiyang kutuwa masa kaliw niyan si isa Makkah miyakatipok sira si sagiyang kutuwa liang sabab si sagiyang kutuwa giikiran kaketid agiyang kutuwa mga kuffar na gini yang tiruun si sagiyang kutuwa ini padayan so Abu Bakar radhiyallahu anhu sa gini nun ipanga pinagiyang kutuwa kabaliw niyan tetak na nagusuma sarig si ikwallahu subhanahu wa ta'ala sa gini anong tiroon nagi ka atigim pekawan di ka pekawan atigin kasabab sa swallahu subhanahu wa ta'ala na inipdata so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyakig damian si iku Abu Bakar at titud at tinabang iran swallahu subhanahu wa ta'ala si isagiyang kuto masa katataram bisairan na napiaka turun wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kutu walimu nagukatitak na si sagiyang kutu mga ginawairan na tiaba nga siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa sundaru adiram kaila gitu sa mga malaika gitu isa amala a resulta giyang kutu kakibeloy utaw at totolabus niyan udi na tetak na matatanto agiyang kutu kapakaisa sa asik wallahu subhanahu wa ta'ala si iko ginawa niyan kukipa pantag niyan si kulang-ulangwan ang mga tapong wallahu subhanahu wa ta'ala. Amay ka matago kumanon si agiyang kutwa tauhidullahi subhanahu wa ta'ala at titud na akapakaisa-isaan yung ku Allah si agiyang kutwa
tunay ni masa akatataguan nun na petak na agi ang kuto agi nawanian si kulang-ulangwan ang mga ragaur udina na kapupakataling mo nagi ang kuto mga syubuhat barampang pagkebinasan yan udina na ay pagkeraradan yan nagi ang kuto para tiya manusia nana giang kaya kapkebarampang iku manusia na malagi-lagi siya rangkumay bapiaso makasusulod siya so kababarang pangir kasi sagiyang kutwa panarima ka o di na nagiyang kutwa di nga katitak na sabab si sagiyang kutwa kasasagader ka atap kung wala si sagiyang kutwa kipapantagan ka ko pamilya nga sarili pamilya nga o di na so mga tunganay nga so mga ginawa nga mga pedega sa opisina o di na si sagiyang kutwa mga pedega si iko ginga kanggil bakasi iko lang-ulangwan o di na apian tunasan ang mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala lagi do dinga di tunay ni kandagang udina dinga di ka politika nana isa toladan yan buntalian udina pada bunta lagi yang kutwa ka kebaloy utaw tetak na si isagi yang kutwa tindigian na kebaluis kanian asisiap niyan nagi yang kutwa mga suguanun wallahu subhanahu wa ta'ala nana ipipilak yan sa ginawa niyan udina pakawawatan niyan aginawa niyan si isagi yang kutwa ang mga galabag matataguro na giyang kuto ipkerarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Gito ikatlo, ukit akaptek na umanunsya si sagiyang kuto masa akababarang pangiron sabab si sagiyang kuto kasasagado na giyang kuto mga tiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kapat na makadak lagi yung kuto agi ikatidinta dumisi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayakatur wallah sisa suratul ra'd natijana alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub so sirano to amya maratiya gutita na so mga pusuiran sabab si sagiyang kotwa tadin tadem si wallahu subhanahu wa ta'ala na tanu da natigian kasabab ku gi ikateden tadem wallahu subhanahu wa ta'ala nana giitek na udina dite na agiyang koto apuso o manusia si sagiyang kotwa kapakang bubutadian. Na isa amala alalan apagukitan umanusia si sagiyang kutwa masa akababarang pangiron di katitan lagi ang kutwa pamikiran yan si ikulang-ulangwan kipapantagan yan ko mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala nandak lagi ang kutwa gini ang katidintar misik wallah sabab sa andid ni kapaka ito agi ang kutwa agi nga katidin ta misi ikwalla na gitu din mabikap kaawat ka si sagi ang kutwa agamang ka udina na kap kebulag ka agi ang kutwa para tiya na sagi ang kutwa kap kebulag ka si sagi ang kutwa agamang ka kap pakanipi sagi ang kutwa para tiya nga si ikwalla sarig ka si ikwalla subhanahu wa ta'ala na pupaka beger agi ang kutwa ararad waswas raka o syaitan si isagiyang kuto masa akatataguan raka na naayap pakalar ka nagiyang kuto kapkebarang pangir kasi ko mga suguan wagama nagupupakalar ka agiyang kuto tunay ni ding ka kasosuat si isagiyang kuto betad ka udi nagiyang kuto ini bagayar ka wallahu subhanahu wa ta'ala ukuran kasi sagiyang ka iya katatagu ka sanggay dunia nana so gi katidin tanmisik wallahu subhanahu wa ta'ala nana ami alu si saging kaya na namadak la okitian udi na buntalian isa ami alu Imam Al-Mawardi si saging kutwa kitabian na An-Nukat wal Uyun na tigyan na igila akwan na pagkasaba panon nagiyang kutwa kapagunuti udi na diiking gulalan si saging kutu berangan ang mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala kana ba ayabu gitano katidin tadmisi walla nagiyong uta kapembel sa tanu udina gitano kasibusabut udina ditano ka panasbih kaapian to na asuguan agamatan agama Islam makaayon si iku agamatan agama Islam ibibilang agamatan agama Islam sama pia na mibibilang to sa ukit agi katidin tadmisi wallahu subhanahu wa ta'ala pedun nagiyong uta kapembetiya ka sa Quran giyong uta di nga kasi sedekah yang utagi nga katiro sama pia kapag ada lang ako istighfar si ko mga tasbih nagu ginga kapudi-pudu si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginga kapamang ni sarila si ko Allah subhanahu wa ta'ala
Isaw nagiyang kutwa kapto demi nga si isagiyang kutwa mga balas wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay titilaga diyan si isagiyang kutwa mga galabag ang mga pipya. Nagu sumanga pipya ay ipentag wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay nitilaga diyan si isagiyang kutwa mga tao. Pinggal bekiran agiyang kutwa mga suguan wallahu subhanahu wa ta'ala. Lagi dagiyang kutu kapakasuldaw wallahu subhanahu wa ta'ala. Kusurga iyan. Nagu kikalimunon wallahu subhanahu wa ta'ala. Padiyan na giyong kuto ayakurian nun na giyong kuto kapatay amapya na amay kamataguan ng si iku manusia ndak lagi yung kuto agi ini yang katidid darbi kuma Allah subhanahu wa ta'ala na keewat sekalian si isa giyong kuto ang berang-berang mga tepang wallah kesabapan sagi ikatitak na giyong kuto pamikiran yan si iku masa kapsigadun o mga tiwa wallahu subhanahu wa ta'ala ni alitan wa sa mga tiwa wallah narangkum dinanan melagi daging kutwa syubuhat si iku panarima kebaran pangir kasi iku panarima o di na naging kutwa mga tepeng si iku kapegintaw nga gitu ipad kesabapan sa kaptek na o manusia pakandekal niya naging kutwa tadin-tadim yan si iku wallahu subhanahu wa ta'ala ika-5 ukit kaptek na o manusia si saging kutwa betadian nana maad nagiyong kutwa panaguntaman si iku kanggelebeg samapya. Sa ayabuntalian nana sulang-ulang wano suguan wallahu subhanahu wa ta'ala miya panutul kita no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pedikutan so manusia na sulangon ay ini sapar wagamatan wagama Islam na pananggilaan yan nagu tawarang niyan sa ginawa niyan iban niyan bon kisumbu agi ang koto ginawan yan ay akatir wallahu subhanahu wa ta'ala si sa suratul nahl natigin manaya man amila salihan min dhakarin sa din sa tao ang galabag sa mapya malagid upad ko mga bayu din napad ko mga dato askan yan na mapaparatian si wallahu subhanahu wa ta'ala falanuhiyannahu hayatan tayyiba na pakapagintaw na miyatig wallahu subhanahu wa ta'ala sa kapagintaw amapya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun na mataan imbalas kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang goto balas iran ipirmi kiran wallahu subhanahu wa ta'ala sabab si agiyang goto amapya agi iran ng galabakan na piyakatan na wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga mu'min piya naguntamanan niran agiyang kuto agiran kang galabag sa mapya na ititilagad kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agiyang kuto kapagintaw amapya giyang kaya agi kang galabag sa mapya na isa at tinudan si sagiyang kuto katirimoon wallahu subhanahu wa ta'ala na kailangan na makaukit si sagiyang kuto mabaloy agiyang kuto galabag at tulabus si wallahu subhanahu wa ta'ala. Mana suat si wallahu subhanahu wa ta'ala. Psumbayang ka, psidika ka, pengalimu ka. Na ayabu pipikir na kau nagiyang kutwa. Ikasusuat wallah. Mapadalam kasi sagiyang kutwa mga tao. Mapadikas sagiyang kutwa mga tao. Masusuat kiran su wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikadua na maka misong kadagiyang kuto agalabag amapya pupenaguntaman kasi sa pupenaguntamanan kasi sa giyang kuto aki ang galabag ko no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di aya mabeloy agi nga kang galabag kasi sa giyang kuto agalabag na aya dir ka di mangawid na giyang kuto abaya ginawa sabab sa tao aya kang galabakan niya si isa giyang kuto galabag yan na aya makatutuludon na giyang kuto abaya ginawa niyan na dakakuan yan si isa alungan amawri udi na kipan tagagiyang kutu agalabakyan ipuntagun wallahu subhanahu wa ta'ala enonta si sagiyang kutu adukaw nagu giika pagumargagiyang kutu kababaran pangiron si sagiyang kutu akapagintaw niyan na pagkabalawis kaniyan barang-barang pagkaunutan niyan udi na pagkataguan nun apanaguntaman sabab sa ketimuan udi na kasasatimanan si sagiyang kutu pikirian si iku orian o kaya baliwan yang kugalabakyan na aya diron mangawid udi na aya makatutuludun na giyang kuto abaya ginawan yan gini yang kaketeda si sa giyang kuto bentugan apakapun si iku mga tao
na ayak kurian nun si isa alungan amori na kapit si isa giyang kutuha mga tao amiyang alalapis miyang alulugi si isa giyang kutuha masa ayak katiru Allah si sa suratul kahf na tigyan na sa din sa tao o di na natigyan o tigyan na wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta mana na si sagiyang kuta orian o kiyaw no tiran si sagiyang kuta bay agirawairan na miya beloy agiyang kuta magalebekiran ay resulta niyan nakasindit kambauman si sagiyang kuta masa akia pakataling umayran si iku hadapan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kaya inaluy tano at lutiman aukit na umatagu ko manusia na isa kesabapan udi na pedai pagaugup si sagiyang kuto kapakasasarig manusia nagu katetak na agiyang kuto mukarna niyan pikirian si kulang-ulangwan pupemanagadun mga eksamin udi na kesabapan sa kapkeulin agiyang kuto kipapantagan niyan si iku agaman niyan na panamaran tano maaden tano agiyang kuto titu-titu kapakay si isa si wallahu subhanahu wa ta'ala na ndaka lagi yung kuto agi itano katedentademi si iku wallahu subhanahu wa ta'ala mapadalam raktano agiyang kuto panaguntaman si iku galebek ang mga pipia sabab sa sumanunsya na amay kasuginawan niyan na di iniyan taguun o di na di niyan tulabur si sagiyang kuto akan galebek sa mapia na ayak kurian nun na ketagu agiyang kuto ginawa niyan sa si ikebisi si sagiyang kuto ginian katunduga si sagiyang kuto galebek ang mga rarata so oras yan na si pramig si sagiyang kuto akan galebek sa marata amay kadinian iramig si sagiyang kuto gikang galebek sa mapia so kapakay sa si wallahu subhanahu wa ta'ala na ayab buntal ukitian na mapadala makasi sagiyang kuto sulangulangan upya kapya wagamatan wagama Islam na ayang kagiing galabukan na ipagawa ka sa ginawang kagiyang kuto mga rarata hindi sapar wagamatan wagama Islam pagnin tanu si ikwallah padin tanu niya si sagiyang kuto mga tao apya katek na yan nagiyang kuto abetadian rakis inangkat yan si sagiyang kuto abetad kamargenan supatan tanu busi ko mga pdoras tanu aging bedingan tanu paandud nang kanu salam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.